Mayap at magrasyang abak po kay katamungan, kapabaluan po at paganaka na po ning kay katamong kura paroko, ing dagdagan tamo po ing kaingatan karing kay katamong wallet, alahas, cellphone, o ding importanteng pibandyan tamong pidaladala kabang sisimba. Maging alerto tamo at alisto, karing kakasiping tamo, o estrangherong lelele kay katamo. Uling meglipa na halapo, king lugal tamo, ding mapanyamantala, o ding mana ko, ang magpanggap magpalimus, o sisimbang makapiblas desenti. At nung malyari, potang lumwal tamo kilub na ning pisamban, e tamo sasabe karing dakalataong luluwal king pasbul mayul tamo. Kadwapo, para king mabye at makabaldugan tamong kapag masusyan, king banalamisa, nung malyari, makibat tamo at makyabe karing kanta, king masikan tamong siwala. Dakal pong salamat. At syuta na po king 17 Domingo, ning karaniwan a panahon. At kambeda po rin kay katamong pansariling kapagnasan, kaniting misa, iyabetala po ding makatuki. Para king kapasalamatan dari, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Ana Marie Dizon, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Quizon, Celi Francisco Zeller and family, John Vincent and Angelica Torres and family. Para king Aldo ng Quebaitan, Father Larry Miranda. Para king malalagwang kapaldanan dari, Andres Navarro, Brother Pat House, Rolly David, Ranilo Deirit, Belia Trinidad, Rosel Montemayor, Michael Alfaro, Eliza Rintulio, Joy Manalo, Espiridon Kayanan, at Mark Antonio, Megan Centenio, Felipe N. Corazon Fajardo, Mark D. Cliner Bayani, Elmi Ronquillo, at Susan Simbilio. Para king special intention dari, Ditz and Lita David and family, Jesus Punzalan, Mayor Teddy Tumang, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Ada Ronesa Lau, Ning Torres, at Gemma Lumba. Para king sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwa dari, Remy, Domingo Sr., Jenalyn Frayal, at Domingo Jr.
Bigyan na ning iba, ang puning anak, ang puning banal na Espiritu. Ingino mantabe yake kayo. Ding milagro o malaning Diyos, daratang la king taong biyasang makisan metong o makirami king obra ning pamagligtas. Adon taking Ginoo ing kayang pakalulu king umpisani ting kayang tamong pamagmasusi. Ginoong Jesus, kapamilya taning kay kangamano, pasik nangan mo kami king meto nga balita ning kapanayan ampon saya. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, pagkaluban mo king tinape, bankanan, at iti migit ng sapat kay kami. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, babiya mo yung kay kang sarili kay kami, ban mi biya kami king biya mo, at ara kay iti, karing makapadurot kay kami. Ginoo pakalulu. Yagkas mo kay kami, Ginoo, yung kay kang amano ning kapatawaran, ampong kapayapan. At pagkalaman mo kay sana king tinape, para king pamaglakbemi, painduro king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay bami, ibuklat mo ring matami, ban akit miyeng magobra mong gamat, king ningning na ning pamaglalang, king sintinga ning makataong pamibiyabiye. Sopan mo king lugod ka ring kalam, makapaturot kay kami, ban ara kayanan mila, king kanuanan mo, ring kabatad mi, at tatakman ing tula ning biye arapan mo. Itiaduan mi, king kapamilya taning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyat magari kambem, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos manggaman, king alanganga. Amen. Pamamasang iban, king kadwarang libro ting ari. Karing Aldoreto, ating taong iban baal sa lisa, alinapit kang Eliseo.
ing tao ning Diyos. Magdalayang 20 pirasong tinapay, amegawa king mumunang pupul asebado, at dito abinutil abayong pupul. Nga ng Eliseo king kasawag no, iya pagmulareti karing tao, ban kanando. Dabot nga naning kasawag no, ela makagyureti karing dinalan ataw. Nga ng Eliseo, iya pagmo, ban makapanganlo, uling ingginu sa sabyano, king makapanganlo, at atin pang mitagan. Inya inapagnalo ning kasawag no karelo, at antimo ing sinabi ning Ginu, mengan langan, at atin pang mitagan. Ing amano ning Ginu, ing gamat ning Ginu, pakanaan nakatamu, pakibatano ing sablatang pamangailangan. Gamat ning Ginoo, pakanan nakatamu, pakibatana ing sablatang pamangailangan. Ding sablang lelangan mo, puriyan lako o Ginu, at ding memalen mo, pasalamatan dako. Ipamalitaro ing ligayo ning kekang kayariyon, at ing kekang kayupayan. Ding sabla makalawelo at manaya keyo, at babye na karelo, ing pamangando, king panawun a kailangan do. Ing babye mo karelo, sobra-sobro, ibabye mo karing sabla, ing kailangan do. Makatuliran niyo ing Ginu, king sablang dalan no, at malam karing sablang dapat no. Malapit yo ing Ginu, karing sablang tapat mamawis keyo, karing sablang king katutuan mamawis keyo. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso.
Ako, ang makasukol king uli na ng Ginoo, makisabi kong mayap kaya kayo, king mibiyebiye kayo sana, agpang king sukat dang daptan, ding inawas ng Ginoo. Mipapanupaya kayo sa, maganaka, mapibabato, at misaw-saw kitmon lugod, king metong at metong. Pagkapilitan niyong papanganatilyan, ing pangametong ay bat king espiritu, king kapamilataning kapayapan, abubuklod kaya kayo. Metong yamu ing katawan, at metong yamu naman ing espiritu. Antimo nung makananong metong yamu, ing kapanayan, akya katamong kayawos. Atin mong metong aginu, metong akasalpantayanan, at metong abinyag, metong yaing Diyos at impa, tangan. Yaing mikiupaya, darapat king kapamilatan daring sabla, at manatili karing sabla. Ing amano ning Ginoo, lintoya busal tamo, ing metong amaragul a propeta, di natangya ing Diyos, baneng iligtas ing keyang balen. Ginoo mantabi kaya kayo. Pamamasa king maya pabalita agpang kang sanwan. Dinalakit siya Jesus king kangatbana ning dagat ning Galilea. Tikyan dering dakal la tao uling ikit da ring malang depatana, king pamanulo na karing masakit. Minukyat siya, Jesus, king bundok-bundukan, at karin dinuklok yang kayabeda, ring kayang alagad. Malapit na kanita yung Paskwa, ing fiesta daring Hudyo. Iniyag lawan ng Jesus ing makapadurot, ikit na lang lalapit kaya, ring dakal la tao, nga nakang Felipe. No ka rin tamo saling tinape, ban apakantala reting tao. Nga nang may kibat Felipe, elaman nagyong panyaling tinape ring adwang dalan na dinaryo, ban ing balang metong makapangan niya maski ditak Musa. Ing metong karing alagad, i Andres, kapatid ng Simon Pedro, sinabi na, ating metong anak kalalaki keti magbakal 5 tinape ang pongat-pongasan. Dapat nulan tireti para kareting nakalatao. Nga ng Jesus, paluklukan nyo la ring tao. Inyali nuklukla ring tao. Migito kumulang laking 5,000 ring lalaki. Kinuha na lang Jesus ding tinape at inyang may kapasalamat na king Diyos, pemya na la ring karing makaluklok. Makanyan mo naman, inggewa na karingasan. Mirinan langan ding tao, hanggang bisala. Inyang kinapsilangan, sinabi na karing kayang alagad,
tipunan yula ring pisipising mga tagan, ba na lang masayang. Inya tinipon dala ring pisipisi, ay ba't karing 5 tinape, at akat mo dala ring 12 kaing karing tagan, ding taong mengan. Inyang ikit da ring tao, ing malang depatana, ngarang sinabi, tunepin, ya ing profeta, adatang ketiking iyato. Balo ng Yesus, king buriring lapitan, ban pilitan ding gawang ari. Inya may koyang pasibayo, at mintang magdilidili, king kabuntukan. Iti ing mayap ng balita, ng kakatamong kaligtasan. Mayapayabak po kaya kayo nga. Asaksyan tayong pasibayo, ing milagro ning pamagparakal pamangan, ay inumpisa na ning mumunang pamamasa, at pesik na nga nalakwas ning ebanghelyo ning Apong Ginoo. The multiplication of loaves. Maniwala ko po king milagro. Do you believe in God's miracles? Sigurado, pakibat tamo ken, opo. Kasi balang metong kaya katamo, timpanalangin, king kasalukuyan, milagro. Miyaliwang mala. Kimot ning gamat na ning Diyos, king biyatamo, inga doon tamo. Minsan po, ating kong basa nga na, miracle is not God working for us. Miracle instead is God working with us. Ela pareho deta. For or with. God is not working for us, but God working with us. Aranasan ming milagro, potang makisan metong ka kay nga pong Ginoo. Potang makipag-obra ka kay nga pong Ginoo. Ing kay katamong kwento ngayon king ebanghelyo, adwang disipulos sila ring at keng libutad. Ila ring bida bangkanta, di na nang sala ni nga pong Ginoo kayang mensay kay katamong ngayon ng Domingo. Felipe, ampoy Andres. Lalarawan do ring adwang klaseng kasalpantayanan. No karinta ka rin nga dua. Itang naturalistic faith, likas sa kasalpantayanan, itang practical, itang realistic, realidad, makatukuloking gabon nga tamo. O itang super naturalistic faith, itang lalampas kitang realidad. Awsan tamong milagro, mala. Nano kang klaseng Kristiyano, maniwala king mala o king realidad. O yung papakit na rin nga dua Mika problema, kasi ano karakal ding tao, makiramdam king Apong Ginoo. 5,000 kano may git, lalaki la pa mo. Ngining problema, makanano talang pakanan. Ngayon nga Apong Ginoo, kitnano rin kayang alagad. Makanano talang pakanan. Ing munang may kibat, yapin, Felipe. Felipe, biyasa keng math. Ano kabilis, mag-compute. Accountant ya siguro, yung panahon da. O Ginoo nga na, ing adwang dalan, aldo, sweldo. 200 days wages. Man sapat para pakanantala ring taong din. Nung i-compute mo ito, halimbawa, 200 days, 100,000 halimbawa, kulang niya pa kay reception. Very practical ya, realistic yun yung alagaday niya. O ining makalto, o ining at yung ngarap tamo, nga na. Imposible. Naturalistic. Imposible nga na. O nangining metong ay lagad, makibat siya Andres. Nga ng Andres, sinapit siya kay Apong Ginoo. Atin tamong 5 tinape at adwangasan, daralano ni tanganak nga na.
atin yung tonong positive, i Andres. Siguro, asak siya na itang milagro ni nga pong ginukarin king kana, anyang ating kasal, o ning mabitin ning alak, magisan. Nga ng Mama Mary kang Jesus. Alanong alak. Nganyapin, may nyaklulang danom, ding tao, at binyeda king Gino, ikit na siguro ng Andres, nung makanano ng gewang ala kamanyaman, ing simple at ordinaryong danom. Anya nga ng Andres, 5 lang tinape Gino, pong adongasan, ikanang bala. Mamarandam ya, ikayo na pong bala nga na. Manalig ya, at maniwala king milagro. Baka niyang klaseng alagad di San Andres, supernaturalistic, maniwala ya king gamat na ni nga pong Gino. Na pwedeng mikamala, pwedeng mika milagro. Isan Felipe, practical ya. Ay, ali nga na, imposible. O neng Isan Andres, balo na ing mala o ing milagro, marapatya mo, nung biyasa kang manambag, magirame at magisan metong king apong Gino. Nung itang danom abinyed ring tao, gawa ng alak, dening ambag 5 tinape at dimot tayasan para kalano ni apong Gino. Dening ditak ay ambag tamo, bendisyonan nila at parakalan ning apong Gino. Ing tuturunan yan kay katamo, ing kasalpantayanan, iya mo makatukli pagamat, nalang gagawan. Tambala mo, mga di ka kesulok, bigla niyang manakbag, ing milagro keka, makanyan. Ing kasalpantayanan, makasadyayang gunyat ang ponggalo. Umpisan, ing milagro na nga pong Gino king biyemo. Amen? Panawon da ring enrollment. Actually, lungob no this week din anak. Ing katang university po, halos kapit na yata, scholar la. Man-interview kem pa niya ka ring estudyanteng manyad scholarship. Dakal kasi pakakalulo na bisang mag-aral, biyasa, o na nga lang pamayad. Potang mag-apply lang scholarship, ing mo naming kutang karela, ano ang iyong may bibigay? Ano ang iyong ambag? At ning kay makibatla, kami po ang humihingi, hindi po kami ang nagbibigay. Hindi. Ano ang inyong may bibigay? At potang akwaritang kutang sabianda, pinapangako ko po, hindi ako mag-a-absent ni minsan. Kahit may baha. Pinapangako ko po, ako'y mag-aaral ng mabuti. Hindi ko pababayaan ang pag-aaral ko. Pinapangako ko po, magbabasa na ako ng mga libro. At potang makanya ni pakibat na rin anak, tanggap lang tambing. Potang ti paranday tang karelang pangako, 100%. May harila kem pamag-aral. May kamilagro. Uli ng tuition. Uli na ning ambag da. Uli na ning kontribusyon da. Uli ning karelang pamakisan metong king obra ning apong Gino. Itang metong ataw nga na, sisimba ng Domingo. Lord, o tanggang yeni, mo papagkalubing ka kung adon keka. O tanggang yeni, ko papayat. Hanggang yeni, ko lalago. Sasanting figure. Yan pala, kay ba't na sinimba, mag-eat all you can niya. Aray ko, mangusumisyo niya nga pong Gino, makanano kong magmilagro. Nung ika mismo, kamakisan metong kako.
Lord, o tanggang yan yung kakayap. O tagal lang yung kasasaling panulo. O tagal lang yung kapapacheck up. Naning ang bag mo. Lord, sana po kayo may kawaning may asawa, kabang-kaba. Ano ang ambag mo? Iya kabuddatang kaya kayo may asawa. Dapat ating kong ibiye. 5 tinape at 2 asan. Andiyan danumya mo. Bendisyonanin ni nga pong Ginoo. Gawa ng alak. Aman-yaman. Kiti Pilipinas, diyan kiti Pampanga, aranasan tayo po itang albog. Yung pangadida rin tao, sana po wala ng albog. Sana po wala ng albog. Yung nga pong Ginoo nga na, sana naman makisan metong kayo. Ugse kayong ugse basura, lanyo rin kaya kusapa, mulang plastic. O niya, simple ang balat kendi king dalan, simple ang basura king dalan, potang may tipon, may barala ring kanal, malalaming albog. Makananong may kamilagro, nung eka makisan metong king obra ni nga pong Ginoo. Misan po, Henry Ford, itang makibandi king Ford, sa king Amerika, may itong kareng pagbili bandang Amerikano, nga na sinabi kareng magobra na, whether you think you can, or whether you think you cannot, you are right. Nga na. Nung isipan mong stuka ay agyo mo, stuka. Nung isipan mong emo agyo, stuka naman. Nung aning at yung isip mo, yang mapalyari keka. Nya kitang kutang maniwala ka king milagro o hali. Ding ing pakibat ding maniwala king milagro. Makaranas lang milagro. Ding maniwala king mala. Ultimong ditak mawala. Nya nga na ni nga pong Ginoo kaya katangya ning Domingo marapat keka agpang king panaligan mo. Marapat keka tamo agpang king sasalpantayanan tamo. Amen. Sasalpantaya ko king Diyos ipang mayupayang tutu linalang king banwat siyatu at kang Isokristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ng Banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Virhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipakuking krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katungaldo, sinubliyang mebye, yapay tasya banwa, makalukluk, wala ning Diyos, sipang mayupayang tutu. Iba't ka rin, magbalik yan naman keti, ban mokum karing mabye, ang pong nga mate. Sasalpantaya ko, king Banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, pangasublirang miyaring mete, king bielang angga. Amen. Manalangin kay Ginoo at manaya karing kekang mala, kabang yampang milaring kay kaming tinape, ang pongasan. Ngaming sasabi, Ginoong Yesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baning Ginoo para kalano ring talapamayapa, banmi ka maygit apami sa usig king pisamban, at maragul apami tambayan at pamisan metong king kiyakatang yato, manalangin ta king Ginoo. Ban ing Ginoo, palabunga na ing kasalpantayanan busal ding tao, ban ing kayaryaning katuliran at kaya paning Diyos, mabilis sumulong king Santa Iglesia at king yato, manalangin ta king Ginoo. Ban ing Ginoo palaganapan na ing tula busal ding tao, ban ing kapatawaran at pamikaluguran,
sumulong at pisan metunga no ring mikawani na bakas, ipanalangin ta king Ginoo. Ban ing Ginoo para kalanong pasibayo ring tinape keti king yato, ban alang tao o bansang dumano pasibayo, at ing pupul ning yato pante-pante milaganap, para king pakinabang ding sabla, ipanalangin ta king Ginoo. Ban ing Ginoo palabunga na ing lugod karing kaya katang komunidad, ban migitiyang mikayintindi ing balang metong at ganap lang mi pananggap at mi pagmasabal, ipanalangin ta king Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. O Ginoong Jesucristo, pagkalaman mo kesa ng karingke kang mala, manalangin keke ka, abibita sa aming ipawi mo, ing sablang danop at pamangailangan mi. Uling iking ginumi, manggaman, kingalanganga. Amen. kasalukuyan, pati na paintungkulan. Kekam pabanalan, kekam panwanan, at layon papamungan. Inabe at
Manalangin ko ngayon kapatid, maning kay katangdaon, matanggap lara pa ng Diyos, sipang mayupayang totoo. Ginutanggapan mo rin ngayon, may piling iba't karing dakal mong regalo. Mananunas sa nagdating misteryo, pamanalanda kami, at tayran papunta kingalanganggang ligaya. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi ake kayo. Yak tayo ring pusoyo. Pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. Tunay karapat dapat at matuli, ing pasalamatan dakang parati at duman ka rin. Oy pa Diyos kingalanganga at lubos mayo pahaya. King kaya kang lugod binukod mo kami, bani pakilala mo yung kekang karangalan. Agyang gilutan da ka pauli ning kasalanan mi. Ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik kelog keka. Uli nitang kaluguran mong anak, meging tao yang kalupa mi. Banting kalupa ming taong makapagligtas keka meging kapahamakan at pangaliliking danan. Kapamilatan na ring anghel ning banwa, yampang ring karelang panalangin ning kapanyamban, kabang magsayala arapan mo kapilan man, misuges saneng siwala miking karela, king matagumperang dalit ning kapurian, kabang amingan magkanta. Ikapin banalip sibol ning sablang kabanalan, uli nita pagparalampumi. Pabanalan mo sa nadatingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami magawa ng katawan ng pondaya ng ginuming Kristo. Matatandaanan mi pa, bayan mi daon kusang loob, king pamaylasa at king kamatayan. Kinuwaning tinapit, pasalamat sa keka, piraso ni at dinwang karing kayang kakaluguran nga na, kung nanyiti kongan, mangan ko kaniti, uling itiyeng ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinuwaning kalis. Pasibayang kay pasalamat kay ka, at dinwang ne ka rin kayang kakaluguran nga na, kung na niya iti kongan, minum ko kaniti, uling iting kalis ng kanakong daya. Ting daya ng bayo talagang gangtipan, ibubu para kay kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran na ring kasalanan. Tatan nyo iti, kimpamigaga na kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan,
kaya kaming gaganakan ngeni, ing kayang kamatayan at pamanyabling mebye, daraon miya kaya kay ting tinape ning biye at iting kalis ting kaligtasan, at layan ming pasalamatan kaya ka, ing pepalerian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansang misulusulo, king katawan na pondayan ng Kristo, tipunan na kami, anting metong ning banal mong Espiritu. Ganakan may pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king mabilugayato, biganap yasana, king lugod, kambiyan ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, i Florentino, ing kaya kaming Obispo, ang ponding sablang pari, at ding sablang taong malugod, susuyo, king kaya kang balayan. Ganakan mula naman din kapatid mi, amatutod na king kapanayan, ning pamanyubling nebye. Lalong-lalo na, dingeni kaya kaming tatayran, king kaya kaming pamanalangin. Tanggapan mo ngan sa naking masala mong kakarinan, pakaluluan mo kengan, at gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biyalang pankambyan ng Maria, ing Birhen ninduning Diyos, kambyan ng San Jose, ing malingap ng esposo, kaya be daling apostol, kaya be ng Santa Monica, ang ponding sablang banal, at inupad king malmong kaburian, king kakabanan ng panahon, puryan dakat paligayan, king kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tutu, kagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganggan. Magisan metong gesa, king magligtas mong obra Ginoo, kabang aming manalangin. Ikabos mo kay ngano Ginoo, king sablang marok, malugot mong ipagkalog, ing kapayapan king panahon mi. Ban king saup, ni kang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kapang manaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatan ng pasibayang Yesu-Kristo, agi kaming talapangabos. O ginuming
Heso Kristo, sinabi ka rin kaya ng apostol, kapayapan lalakman ko kaya kayo, kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa nababalikdan din nga aming pamikasala, nuning kaya kang pansinan, ning kaya kaming malalam, akasal pantayanan kaya ka. Pamayapan mo kaya nga natpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman kingalanganga. Kapayapaning Ginoo mantabe sa kapilanman kaya kayongan. Malagod tang idake karing kapatid ing tinggap tang kapayapan. Kapayapan. Yung ginutang Heso Kristo, yung tinape, iba't banwa. Kapalad na rin mayaws, kaniting banal ako mo niyan. Tawa na tayo ng Kristo, sadsad mo kaya nga naging biyalang angka.
Pangadyan tayo pumini, ing oratio imperata, panalangin sukat pangadyan, king panahon ning masipit, akagutgutan, king West Philippine Sea. Adwan tamo ing grasya ning Dios, king kapamilatan ding panalangin ning Virgen de los Remedios. Ban kambilan at ipamingwa ing labwad tamo, at nga tamong manalangin, itamongan po. O Ginong Dios, alubos mayupaya, miglalang king banwa at tiyato, king biga at king dayat malat. Maganakamo kaming balikdan, kaming anak mo, kareting isla ming Pilipinas, atok nangan ni. Ang ngeni mibabalot king kagutgutan, dikil king dayat malat ning Pilipinas, bandang albugan. Manalangin kami keka para king kapayapan, kaniting dake ring isla at danuman mi. Manalangin kami banding pamiyamano, dikil kaniti, mipakibatan la king kapamilatan ning hustisya, at kagalangan karing karapatan ding tao. Manalangin kami king alasan ng kasiran na magawa, karing ke kaming lelangan mo king dayat malat mi, asan, corals, at karing kakarinanda. Manalangin kami para king kaparaming Pilipino, ang magbante karing isla at dayat malat mi. Ilisyamula karing natural at gawang taong sakuna. Malugod na Diyos, ikay makapagmulalang miglalang kaya kami. Ikay maganakang babiye kaya kami, karing mangayap abage. Itubod me kaya kang banala espiritu, ning kabiasnan at pamanalastas karing pamuntok mi. Ban masapat ding ari ng lunas, iting krisis. Kambening tetagan at king iting diwa ning pamiyadwanan aman. Saupan mo kaming manatiling tapat, karing amano mo, at mapamintong pane, king kaburyan mo. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na po ning kekang kayapunan, magsakdal king magkanlong keka, o banal ay hinduning Diyos. Emo sana pisa sa wili ingaklis mi keka, karing pamangailangan mi. Nune pa naman ikabos mo kami, karing sablang peligro, o maligaya at kanwana na Virgen. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Virgen de los Remedios, patulunan mi. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Ginoo, tinggap miya yung sakramento, ang magmasusi king kapigaganakan, king kamatayan, at pamanyubli ng Mebya Kristo ng anak mo. Manano na sana itingayin, idala na king ilapit, king kaya kami ngalanganggang kaligtasan. Itiadman mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing Ginoo, mantabeya kaya kayo. Do po kayo po. Malugoday pa, asaksan mi, ing mala, ning Eucharistia. Iti sana ingaranasan mi ing mala king aldoldoming pamibiyebye. Kapamilatan ning pamakira kemi at pamagyasan metong king magligtas mong obra. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa may paing tutu. Ingib pa ating anak, ating banal na Espiritu. Adawn taning Santa Misa, sundo tayong susuywan ng Ginoo, karing biyata mo. Salamat, King Diyos.